Tiene la palabra el señor Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Dok raspravljamo o Ukrajini ne mogu se ne prisjetiti događaja u mojoj domovini kada su ljudi izlazili 90. godine na ulici i mahali hrvatskim i europskim zastavama, a onda je došla Miloševićeva agresija i nažalost Europa nije bila sposobna to zaustaviti. Umjesto strategije poslali su nam sve moguće lordove koji su pozivali sve strane na dijalog, a u međuvremenu Milošević je nastavljao pripremati ratni stroj. Zato se ja ovdje doista pribojavam o tome što će Januković i njegova nomenklatura napraviti, što će Putin napraviti nakon Olimpijade u Sočiju i jesmo li mi spremni odgovoriti i na tu eventualnu situaciju još izravnije intervencije Rusije u Ukrajini. Podržavam ono što su kolege prije rekli o pripremi sankcija, podržavam naravno sve mjere kojima ćemo poslati danas vrlo jasnu poruku da građane u Ukrajini nećemo. Gracias, colega. Tiene la palabra el señor Pascu. Unattended properly, the events in the Kiev streets inevitably got a logic of their own, relatively divorced from the spark which ignited them.